93. 94. 95. bila jedna inicijativa biti stručnjaka sa područja grada Splita. To su većinom bili doktori, nastavnici, profesori, socijalni radnici, defektolozi i slično, psiholozi. U biti se htio na neki način otvoriti jedan program za mlade i ono što je start, recimo nekako priča o mostu, to je bila studijska posjeta u Modenu. Išli smo vidjeti kako taj model pomoći, volonterstva, kako funkcionira u tom gradu preko puta Splita. Ostali smo frapirani jednom činjenicom da svaki treći stanovnik Modena, tada je Modena imala negdje oko 180.000 ljudi, svaki treći stanovnik, od malog do penzionera, nekome u gradu, u susjedstvu na neki način pomaže. Ovo ime, Most, on je zapravo početak slova gradova, dakle Modena i Split. Ali meni se čini da je možda čak i primjerenije da zaboravimo na to da su to Modena i Split, nego da kažemo da je ova udruga koja se zove Most zaista most među ljudima. Most prijateljstva, most razumijevanja, most tolerancije, empatije, dakle brige za drugoga. Dakle, tu su mnogi ti dobri, plemeniti, humani mostovi izgrađeni zahvaljujući ovoj udruzi. Dolazili su neki ljudi koji su dolazili sami od sebe, nije ih niko tražio, nego oni su jednostavno se lijepili na tu pozitivu. I tako su dolazili i tako se zakotrljala ta nekakva priča o osnivanju mosta i tako se dogodilo, ne znam. Zapravo je priča krenula početkom 1999. sa edukacijom mladih vršnjaka pomagača i jedna stvarno tada vrlo zanimljiva ideja, zapravo jedna alternativna ideja da se sa mladima s različitim problemima u ponašanju radi s vršnjacima pomagačima. To je tako bilo vrlo gledano sa dosta skepse od strane struke, u to vrijeme pričati da neki vršnjaci, pomagači, mladi ljudi mogu raditi na području kao pomagači na području maloljetničke delikvencije nije baš bio neki hit, ali se dogodio hit. Pa prva edukacija koja je bila za vršnjačku pomoć, igrom slučaja sam bila na toj edukaciji i to me toliko privuklo, rad s djecom je nešto posebno i humanitarni rad inače nešto što taj altruizam ili imaš u sebi ili nemaš, ili se rodiš ili ne rodiš takav. Došli smo zapravo 2001. A onda, ja sam bila volonterka, a on se nakon nekog vremena i zaposlio. Ja sam bio vojnik, pa sam onda bio honorarac. Da, zapravo civilnu vojsku je odslužio u Mostu, to je tad bilo popularno. Moj prvi susret s Mostom je bio kad sam bila u potrazi za studentskom praksom i tako sam došla u Most i počela volontirati, odradila studentsku praksu volontirajući i kako sam tada došla, tako ni do dana današnjega nisam otišla. U početku to je bilo čekanje dok cura završi svoj posao, svoje obaveze i onda sam shvatio da bi možda to vrijeme mogao iskoristiti malo pametnije. Pa zapravo suradnja sa udrugom Most ostvarila se na način da je to bilo moje prvo radno mjesto. Onako došao mlad zeleni nadobudan iz Zagreba, prepun znanja, isprepadan kako je znanost i praksa posve nešto različito, ali odvojeno jedno od drugog. I tako nadobudan i pun tih informacija svježih dođe na udrugu Most i ostane u šoku da je to zapravo već tada bilo, to je 2003. Da je to model, program kako bi se trebalo raditi sa mladima koji pokazuju poremećaj u ponašanju. Ja sam u Most u biti došao slučajno
kako sam bio jedan od onih vječitih studenata u Zadru, mislim znamo se iz Zadra, sam krenija volontirati u Caritasu i igrom prilika su me poslali ekipa iz Caritasa na šta je to bio nacionalni susret o beskućnicima u Zadru, gdje sam u biti vidio Tajsu, koji je bio moj kolega, on išao A razred, ja sam išao B razred u srednju školu i onda smo se tako povezali i onda je bilo nakon što sam završio faks sam došao raditi u Split, odmah smo kapirali se rekli, to je zakaparali i rekli ti si naš kad riješiš i dolaziš vama, to je tako u biti bilo. Vrbovali smo da. Vrbovali su odmah, odrani novu, odmali novu biti. 2012. je to bilo, ja sam došla u Most kao volonterka nakon završenog fakulteta socijalne pedagogije. Vratila sam se u Split i počela sam malo googlati gdje bi se mogla priključiti kojoj udruzi. I tako sam našla Most i pop program, javila sam se, dočekala me kolegica Amalija na mom prvom razgovoru i rekla je dođi k nama. Evo te, ti si ona koja je poslala životopis. I to je to, počela sam volontirati i zaposlila sam se nakon godinu dana. Ja sam u Most došla kao nešto bi volontirala, to mi se baš dopada, kraj srednje škole. I bit će neko predavanje, super u infozoni, ajde možda neko predavanje i onda kad se stave stolice u krug, sve je pošlo po zlu. Početak kraja, I zapravo na toj prvoj nekakvoj radionici za volontere sam se zadržala i eto da sam danas sad tu. A ti si 2012. Ja sam 2005. Isto, završila fakultet, vratila se u Split. Ja sam googlala, ja sam išla okolo po udrugama, 7 godina iza. I našla sam Most i došla sam tu i ostala. Godinu dana volontirala i zaposlila sam nakon godinu dana. Svi smo došli ko najmanje volonteri i onda... I onda smo ostali. Kaj vam puđeš, ko mafija, ne možeš izaći vanka. Tako da, jednostavno, to ti je to. Pop program je zapravo, pop program je 2005. bio pop program, danas je on prerastao u Centar za djecu i mlade sa problemima u ponašanju. Danas je to jedan cjeloviti program koji smo gradili tijekom svih ovih 20 godina, jer rijetki znaju, ali pop program je prvi program Udruge Most. To je program na kojem Udruga Most je počela i počiva. Most, s druge strane, pruža ono što neke od tih institucija ne mogu. Dakle, mlada osoba može doći i danas i sutra i preksutra može nešto raditi, može se konzultirati, uvijek ima netko ko može dati savjet, pomoći, korigirati i tako dalje. Inače, evo ja recimo uopće ne znam di bi išla da mi neko pomogne da nema Mosta i da riješi recimo taj moj problem, a istovremeno da su djeca u sigurnom okruženju, dobrom, stabilnom, sa zdravim mladim ljudima, oni peku dole malo palačinkice, malo prave sendviče, malo uče, to je, znači nije to nekakav repeticije 1 na 1, to je jedan cjelokupni rad. Zato su nas djeca zavolila i zato su uvijek znala da će kad dođu u Most radi nešto zanimljivo i da će im biti super i da će se lijepo provesti uz to što će i učiti i naći rješenje za svoje probleme. Ali zapravo potaknuti mlade da se negdje okrenu malo sami prema unutra i da vide kako bi mogli u načelu sami sebi pomoći. Meni se ekstra sviđa to što je čitav koncept popa, pop plus programa i posta izgrađen i dalje se gradi s obzirom na potrebe korisnika. Ali uz to još nastojimo tu nekako da i neke recentna znanstvena istraživanja koja postoje, da ih uklopimo u to. Dakle, da znamo da su te neke metode koje koristimo znanstveno potvrđene, ali isto tako da budu ono što djeca kažu da im treba i da žele i roditelji njihovi. To kad prvo pomislim na pop program ili na Most, to vam i osmijeh dođe. Bilo je problema normalno sa tom djecom i tako dalje, ali meni su ostale samo u godinu problema. To ti baš bude sritan si, znaš šta si sve prošao, znaš da je bilo trenutaka kad si rekao sam sebi, majko, zašto meni treba, ali jednostavno na kraju svega stvarno budeš sritan, jedno dite. Kod nas je stvarno bilo uvijek u Mostu šaka, suza, vrića, smija. Pa ja bih rekla da su oni moj izazov i moj apauril. Na dnevnoj bazi. Znači, koliko god je iscrpljujuće i ponekad teško, toliko je prekrasno. Na svim poljima, u svim točkama.
Nema uspričavanja što se tiče nekih pitanja, što su možda mogu biti intimniji je prirode, nego tako da dosta ne mogu reći sad da je odnos otac-sin, ali je dosta pristan odnos. Ovi ljudi ovdje su educirani. Oni nisu samo volonteri, oni nisu samo ljudi koji žele nešto pomoći. Oni znaju. Ljudi rade kompetentno posao i pomažu suradno institucijama ovog društva. Naša suradnja je došla spontano, jer je Most jedna od prvih udruga koja se profilirala za pomaganje ljudima u lokalnoj zajednici. Najprije smo surađivali na POP programu koji je bio psihosocijalna podrška mladima, koja čini mi se još i dalje traje, i sada surađujemo institucionalno, izvan institucionalno na programu zbrinjavanja beskućnika. Kako je problem beskućnika se pokazao kao problem koji apsolutno nitko nije ni prepoznavao, ni tretirao, niti je u državi se znalo, niti u bilo kojem zakonu, na bilo koji način kategorija beskućnika bila evidentirana, onda smo tako promišljali o tome da bi to možda se moglo rješavati i kroz nevladin sektor. Pa ljudi najčešće beskućnike zamišljaju kao ljude u američkim filmovima koji su spali s pomostova s dugim bradama, koji su kockom ili drogom ili ne znam čim potratili svoj život, ali u biti ne shvaćaju da su beskućnici ljudi koji su do jučer živjeli kraj njih, kojima se dogodili nekakvi brodolomi u životu i koji su završili tu gdje jesu. Udruge su se podijelili u nekakve interesne skupine, zajednički su radili, zajednički smo radili na toj strategiji. Taj dokument je u stvari prvi dokument u Republici Hrvatskoj koji je na taj način napravljen i on je trebao biti podloga dugoročno za podržavanje i razvoj sektora. Vidio sam u Slobodnoj Dalmaciji naslov da se otvara prihvat za beskućnike u Splitu na Zlodrnoj Poljani. Još se dobro sjećam te slike, Dado je sjedio na nekom krevetu. Ja sam pitao gdje je ta Zlodrna Poljana, pa su mi rekli to je tu u našoj župi, od nas je 100 metara. Tako sam jednom večer otišao dolje i rekao sam im da sam ja došao iz Madrida gdje sam radio sa beskućnicima, da imam nekako malo iskustva, pa ako im mogu pomoći, da bi im rado pomogao. Oni su rekli pa super. Jedan veliki dio ljudi ne zna u kojim uvjetima je prvo prihvatilište počelo raditi. Kako su raditi? Kako je to bilo skučen prostor? Kako je to bilo u stvari vrlo, vrlo skromno? To je bio prostor od 14 kreveta, u jednoj prostoriji 8, jednoj 6, plus 2 ljudi na kauču mogu spavati i jedna mala kapunjera tu za dežurnoga i doli 2 WC-a. Tada je to bilo samo muško prihvatilište i imali smo skladište. U principu smo Most upoznali prije prihvata, tek je bila priča o prihvatu i to, i strašno mi se svidjelo to što oni misle raditi sa beskućnicima i to. Ja sam ostao 2 mjeseca. Ja sam samo malo dobiti nešto love, nešto malo volontirati, idem dalje, dok me nađe nešto bolje, na kraju ta 2 mjeseca sam ostao 12 godina. Meni su teme kojima se Most bavio, zapravo taj rad s beskućnicima, siromašnima, djecom, mladima, pogotovo onima koji su dio institucija i zapravo i sa izbjeglicama. To mi je bilo kompaktivno, s mišljenjem sam se ja bavio organizacijom koncerata i drugih događanja, tako da je meni Most u toj fazi zapravo isto bio i dalje punk. Izgledalo je nekako ponekad tužno, ali opet nekako familijarno. Nekako je bilo nam je malo, ali je bilo toplo, ne znam, baš je bilo dobro unutra. To nije bila briga samo da ljudi imaju gdje prenoćiti i što pojesti, nego su zaista nastojali da te ljude ojačaju kao osobe. Ne bi želio nikome ono što sam doživio, a šta imam, to držim. To je to. Dobro mi je, udruga Most mi je dala punu podršku u svemu. Tu sam u udrugi Most ujedno i domar koji održavam cijeli
prihvat, tako da nemamo problema nikakvih. Ja dobro prolazim vrijeme, oni dobro rade i to je to. Znači, jedan prijatelj me pozvao da odradim jednu noćnu smjenu i nakon toga su me zvali opet, dođi još jednu. U početku je to bio volonterski rad, poslije nešto honorarno, pa sam se zaposlio i eto, punih 10 godina. Nakon 2-3 godine me kolega Lelas nazvao i rekao, evo, volontira si kod nas, radio si kod nas, bili došao sad raditi nešto konkretnije. Falio je jedan noćni djelatnik i govorio on meni, baki, bili htio radit, da nešto 15 dana zamjena, pa ja govorim, možda, ajde kada radit ću. Tamo sam bio završio fakultet, bio 2 mjeseca prije završio fakultet i nisam još nastav posao. I rekao, dobro prilika da zaradim i tako odradio 15 dana, odradio, vidjeli kolege da sam to dobro odradio, počnem ja njima, oni meni. I dolaze s ponudom, bili ti svaki s nama ostao raditi, da voli. Olala je građanska inicijativa, neovisna od ikome, mi smo same, mi nemamo ni sjedište, ni udrugu, niti pripadamo ikome. Mi smo građanska inicijativa. Most se skrbi o beskućnicima u Splitu, a mi smo preuzeli na nas te večere koje su mi smo smislili tu ideju o večerama, da im omogućimo večere, a oni su ti beskućnici su u prihvatilištu udruge Most. Sve moguće, znači što se ticalo socijalne isključenosti je Most znači bio prvi. I još je uvijek jedini. Prava motivacija u stvari, kad bi sve to saželi u jednu rečenicu, je da ne bude gladi. Eto, to je to. Naša ljubav seže davno u kraj 90-ih, kad smo se u principu, ona esenca Mosta, Sanja, Dado i Đorde, smo se u principu počeli družiti oko nekakvih aktivističkih priča u gradu, kada još, tako reći, Most nije ni postojao. I zajedno smo sudjelovali u nekim humanitarnim akcijama u sklopu i nekih drugih udruga. Ovako, ja sam u Most došla isključivo kao volonter. Godinama sam u stvari tražila neki projekt na kojem bi se angažirala jer sam osjećala da je to nešto što bi ja u stvari htjela raditi, gdje bi mogla dati sebe. Nikako to nije naletilo i onda je u jednom trenutku udruga Most raspisala kao poziv za volontere za socijalnu samoposlugu Solidarnost u Splitu. I to je ono što je mene privuklo. Znači, socijalna samoposluga kao genijalna ideja, raditi sa najugroženijim obiteljima grada Splita i pomoći im da svakodnevni život im olakšavamo i to je bilo za mene. Znači, ja radim u 5. gimnaziji preko 20 godina i početak volonterskog rada moga i djece iz moje škole krenuo na inicijativu djece. Tako da su oni imali želju zapravo volontirati prvo u domu za nezbrinutu djecu Maestral, a onda je to se zakotrljala ta snježna gruda i onda su se samo zapravo javljale nove udruge s kojima su oni htjeli surađivati i nešto svog ponuditi. Ja sam radila ovdje kao psihologu po programu, tako da je nekako Most već postao dio mog standardnog života, bila sam uključena u puno akcija i kako sam još kao student volontirala u Riječkoj bolnici sa udrugom Portić u projektu Te baba pričanice, nekako tada je moj cilj bio dovesti taj projekt ovdje i pokrenuti ovdje jednu vrstu aktivizma i povući volontere da zajedno uđu po bolnice i nekako umanjimo te negativne efekte hospitalizacije kod male djece. Krenuši od same akcije DCT koja je svake godine tu bilo spremanje jela i za beskućnike i tako dalje, 365 dana u godini. Tako da kažem, ispomenio sam ga, ja naš Robi koji je Kogo, on je u tom trenutku jednostavno pucao od želje da pridonese maksimalno koliko može. Radio je sa ekipom i radionice i spremao im jela i tako dalje i tako bliže. Tako da sama ta priča je stvarno krenula od samih početaka i brzo i naglo i srčano.
2 godine. Mjesec i po dana. Godine dana. 4 godine. 2 godine. 5 godina. Godinu dana. 4, 5. 2,5. 3. Zapravo kad smo krenuli s tom pričom, ja osobno sam se bojala koliki odaziv ćemo imati. Nama se već u prvoj godini se javilo oko 300 volontera, u drugoj godini oko 600 volontera. To je ogroman broj i to ljudi uzrasta od 16 godina do 67 godina. Ali što je zanimljivo, zapravo to sad sam shvatio da to ima 17 godina znači od toga. Ima. Ali ja zapravo zadnjih par mjeseci pričam o tome kako prije 10 godina kad smo krenuli sa pričom infozone, onda je bilo kao ljudima ideš na radionicu, maketarstvo, ili to, volontiranje, što ćeš džaba raditi, kad možeš doma džaba ležati, to su bile neke, znači prije 10 godina, znači što onda je bilo prije 17 godina. To su bile te predrasude. Pa nama se je svidjelo prvenstveno to zato što smo u cijeloj toj priči prepoznali da jednostavno imamo alat s kojim stvarno možemo pridonijeti i pomoći i ljudima u udruzi Most, a i prvenstveno ljudima o kojima se radi. Taj osjećaj kad vi ulazite u bolničku sobu i onda vas sa kreveta gledaju male glavice i velike sjajne oke, ozbiljna lica, prestrašena, zabrinuta, šta ih sad čeka i onda nakon sat vremena vi izlazite i gleda vas ista ta lica s tih kreveta, a sad su te oči velike, sjajne, osmijehe, samo te pitaju hoće doći sutra, šta ćeš nam sutra donijeti i sad mislim šta god ja sad išla vama reći da kažem kakav je to osjećaj sve bi umanjila. Oko nekakve humane poveznice koja nas veže je stajala ideja da jednostavno se želiš družiti sa takvim ljudima, našao si neko okruženje koje tebi odgovara i da su ti zaista ti ljudi postali prijatelji tijekom vremena. Tako da smo zajednički od onoga službenog dijela proveli još jako puno vremena u neslužbenim druženjima, tulumima. Meni su prirasli srcu, imaju neku energiju, neku pozitivu, imaju dobar timski rad, to se osjeti suradnja između njih, znači ljudi koji su zaposleni u Mostu, njihovih vanjskih suradnika, sve nekako fluidno, sve teče lako, nema formalnosti, a sve bude izvedeno. Rade dobre stvari, velike stvari, puno s mladima, vjeruju u mlade, vjeruju u grad, evo to je ono što se meni osobito sviđa. Jedan od većih značajnijih projekata kod kojeg je naglasak više bio na prevenciji nasilja bila je suradnja udruge Most, Play drame i škola raznih, gdje je recimo bila ponuđena suradnja na način da škole naprave neku malu predstavicu koju bi onda Elvis Bošnjak uobličio u jedan kolaž i napravio od toga jednu predstavu. Pa počelo je 2008. kad smo mi namjeravali otvoriti kazalište Play drama i odabrali tekst Udarac, dakle to je njemački tekst koji u formi dokumentarne drame prati jedan stvaran slučaj iz Njemačke gdje su neki klinci od 16-17 godina brutalno ubili zapravo svog vršnjaka i nisu prema tome osjećali zapravo nikakvu empatiju niti nikakvu krivicu. Naravno, kasnije, kad se slučaj razvio, su zapravo isplivale na površinu razne okolnosti u kojima su ti ljudi odrastali i poželjeli smo to, prezentirati kroz nekakav širu umjetničku suradnju. I ja sam se sjetio udruge Most, zapravo učinak svega toga bio takav da su oni razgovarajući, razmišljajući o tome došli u neku aktivnu situaciju, dakle ne da im netko sad tu popuje ili soli pamet, nego da zapravo sami razmišljaju o tome zašto se to događa, zašto oni nekad bivaju žrtve, a nekad nasilnici. Pa sa Mostom smo radili jako puno interesantnih projekata, nešto od onog što je formalizirano tiče se rizičnih ponašanja mladih i njihovih obitelji u koje smo dali svoj obol direktnim sudjelovanjem naših policijskih službenika, ali ono što je posebno za naglasiti
To je mogućnost koja je udruga Most otvorila policiji da pomaže potrebitima u gradu Splitu, na što smo posebno ponosni i zahvalni, evo što smo i na taj način dobili prigodu dati jedan doprinos zajednici zajedno sa udrugom Most. Ljudsko zlo i ljudsko dobro egzistira od pamtivijeka zajedno i tako će biti uvijek, ali ako već ne možemo pobijediti to zlo, to ne znači da se zapravo ne smijemo stalno boriti protiv njega. Znate, to je jedini način da stvar na neki način, evo, da se stvar kotrlja dalje. Definitivno je Most visoko dignuo ljestvicu što se tiče uopće, dakle, ove problematike beskućništva i siromaštva. Oni su počeli od onog malog, jednog derutnog i skučenog prostora, rasli su, prebacili su se u novi prostor, ali njihova kvaliteta rada, dakle i što se tiče beskućnika, ali što se tiče i rada s mladim, naprosto je 300% išla napred. Mi smo od jednog alternativnog programa za mlade stvorili priču kako u prevenciji bi trebalo zapravo djelovati, kako prevenirati neka neprihvatljiva ponašanja kod pojedinca, u obitelji, pa i u nekom gradu, kao što je Split. S beskućnicima krenuli smo ono bazično, ajmo vidjeti krevet, im osigurati hranu, a onda se dogodilo da nakon 11 godina uporno promijenili smo činjenicu da su u Zakonu o socijalnoj skrbi riječ beskućnik. Utjecali smo na promjenu zakonske regulative da svaki čovjek koji je na ulici može osigurati se osobna iskaznica koja mu osigurava različite usluge iz domene socijalne skrbi. Trebalo je puno godina da kažemo i dokažemo da postoje i žene beskućnice i muškarci beskućnici u gotovo svakom gradu i da sada po nekim našim primjerima kako smo radili, u nekom našem iskustvu pokrenuli su se prihvatilišta u Zadru, Šibeniku, Rijeci, Puli, Karlovcu, da smo potakli jednu mrežu organizacija koje rade s mladima. Znači, nekako čini mi se da smo jako dobro utjecali na povezivanje, na suradnju, na partnerstvo. To su neke ključne riječi u našoj razvojnoj priči. Mi smo cijeli naš nekako profesionalni život smo bili orijentirani prema korisnicima i zbog toga smo se i okupili, zbog toga smo i krenuli sa ovom ludom pričom o Mostu. Centar znanja je jedna nadogradnja. Uvijek smo osjećali da nam je nešto falilo, dakle da ne možemo, koliko god mi ljudima možemo onako na terenu pomoć, falilo nam je da nam ti nekakvi zakoni prokleti, da nam omoguće lakše im pomoći. U Mostu ima jako teških dana, potresu nas ljudske sudbine, ponekad se osjećamo nemoćni jer ne možemo napraviti nešto brzo i efikasno kako bismo mi htjeli. Mislim da je Most pokrenuo jako puno projekata i djeluje na mnogo lokacija gdje su oni prepoznali da je to zaista potrebno. Ovdje se radi zaista o marginaliziranim skupinama koje su do nekog vremena bile nevidljive i neprepoznatljive i oni su zapravo učinili to da ih se izvuče iz te sjene, izvuče na svjetlo i nešto konkretno napravi s tim. To je, čini mi se, najljepša priča Mosta, da je nastajala iz potreba onih koji su nam dolazili, da su se tako stvarali programi, projekti, akcije, kampanje. I uvijek je na početku bilo jedna ogromna količina ajmo pokušati nešto, ajmo napraviti nešto. Biti odlučiti se na takav korak, živjeti to svaki dan to gledati oko sebe da te nikad ne dosadi i da uvijek nađeš novu snagu da se ti baviš, to je za mene jedna nevjerojatna stvar. I nije bilo situacije, akcije, bilo koje aktivnosti koja se smjela propustiti. Trebalo je tim ljudima dati ruke, kako mi to u Splitu kažemo, da bi oni u svojoj misiji u tim pionirskim danima uspjeli i išli naprijed. Ono što smo mi, čini mi se, učinili pravu stvar, a to je da smo jako potakli ljude na solidarnost, potakli smo tu građansku solidarnost. Ja mislim da je to isto jedan veliki uspjeh.
Udruga Most i ja konkretno imamo 20-godišnju suradnju. Sa mojim prvim koracima na Radio Splitu osnovan je i Most. Tako da Most me prati cijelu moju karijeru ovdje na Radio Splitu i ja rado pratim sve djelatnosti Udruge Most, za koju smatram da je jedna od najperspektivnijih, najboljih udruga u Republici Hrvatskoj. Dobar dan, Mostovci! Mi smo tim razvojnog ureda Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva koji pripremamo i provodimo natječaj te pratimo provedbu financijskih podrški udrugama. I udruzi Most iz Splita. Udruzi koja u pravom smislu te riječi povezuje i gradi društveni kapital u svojoj lokalnoj zajednici. I skrbi o potrebitima, beskućnicima, djeci i mladima. I to punih 20 godina. Hvala vam za sve pobjede i sve pozitivne promjene koje ste pokrenuli u našem društvu. Iskrene čestitke i hvala Đordani na njezinoj toplini, velikom i otvorenom srcu, nesebičnosti, vizijama i ostvarenim snovima i nevjerojatnoj pozitivnoj energiji kojom zrači svih ovih 20 godina. Hvala i Dadi na dobroti, upornosti i prilici da naučimo kako najvažnija sporedna stvar na svijetu može imati drugačiji sjaj jer su i beskućnici izvrsni nogometaši. Dragi Mostovci, sretan vam 20. rođendan i želimo vam još puno rođendana i uspjeha u daljem radu. Jako puno ljudi uključili ovo što radimo i da su ti ljudi dolazili, hvala svim stvarno predivnim ljudima, posebice mladim ljudima koji su nam dolazili volontirati, pomagati, koji dolaze dan i danas, našim obiteljima. Ja bih se zahvala i Dadi. Ja Đordi, da sam ja tražio nju ili ona mene, da smo tražili na početku, ne bi se našli takvi luđaci koji jesmo imali nekakvi svoj cilj u životu, napraviti neke promjene, ali zaista se potrefilo da stil razmišljanja, način razmišljanja, pa čak i nekakve životne vrijednosti, to je toliko na istom nekakvom nivou, tako da stvarno se potrefilo i evo, zbog toga je možda ta matematika upalila i stvorilo se sve ovo. Nekako sve to prođemo. Borimo se, trudimo se, trajemo već 20 godina, a i nekako smo povezani malo i kroz humor to prebrodimo, tako da budemo zadovoljni. Filozofija je počivala na onome kogod nam dođe. Želimo da izađe iz Mosta za milimetar bolje, sretnije, s nekom nadom, s nekim dobrim osjećajem i mislim da je to isto jedna krasna stvar. A i da ne budemo skromni, na samom kraju filma prisežem da je Udruga Most sve ove godine, bez obzira na našu skromnost, jedna od najboljih, radi kolega koji će ovo gledat, jedna od najboljih nevladinih, humanitarnih i socijalnih udruga na području grada Splita i Hrvatske. Kaže Batman. The end.